Caroline Muscat, l-ex ġurnalista ta' The Times of Malta, ġiet ikkundannata tħallas 10,000 euro f'dan lil Patrick Dalli wara l-instabet ħatja li mmalafamatu b'sensiela ta' artikli pubblikati timesofmalta.com f'Novembru ta' 4 snin ilu. F'żewġ kawżi ta' libel, il-qorti sabet lil 5 artikli intitolati Minister's Husband has no knowledge of illegal work, Minister shuns questions over husband's property, Żejtun property not in Helena Dalli's assets list, no easy way to find the assets of Minister Dalli u MEPA Commission broke law on Dalli, kienu kollha libellużi u malafamanti. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti saħqet li għall-kuntlarju ta' dak allegat ma kienu qed isiru ebda xogħlijiet illegali fuq il-farmhouse allegatament proprjetà tal-kumpanija tas-Sur Dalli li jiġi r-raġel tal-Ministru Helena Dalli. Ir-riżulta wkoll il-farmhouse kienet ta' ċertu Jason Dazira u mhux tas-Sur Dalli u ma kien hemm ebda assi moħbija kif allegat Muscat. Lanqas ma rriżulta li kien hemm miljuni ta' euro fassi fil-kumpanija tas-Sur Dalli. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale sostniet li l-ġurnalista kellha kull intenzjoni li tħammeġ ir-reputazzjoni tas-Sur Dalli. Saħqet li waqt li l-qrati għandhom jipproteġu lill-ġurnalisti, għandhom ukoll jipproteġu ċittadini privati u l-unika ħtija tagħhom tkun li huma miżżewġin ma' persuni fil-politika. Sostniet li l-familja ta' persuni fil-politika m'għandhom qatt jintużaw bħala arma mill-ġurnalisti u mezzi tax-xandir kontra l-persuni li joħorġu għall-politika. Fid-dawl ta' dan, il-qorti kkundannat lil ex ġurnalista tat-Times tħallas 10,000 euro f'danni lis-Sur Dalli wara li sabita ħatja ta' artikli malafamanti u libellużi. L-avukat Edward Gatt dera s-Sur Patrick Dalli.